biidhni Rahman tujja kuba nga twaidusa olunaku lwa leero luno ku kimu ekyokusatu abakifuna. N'abafuna ekimu ekyokusatu sinifani bali bantu ba mitendera ebiri, maama n'abaana ba maama. Maama afuna ekimu ekyokusatu ku bukwakulizo busatu. Akakwakulizo akasooka Adamu Farul Warith nga afiire tazaire kubanga tiyazaala, likaulihi ta'ala, olwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuba mu aya ey'ekumina surati Nisa yakoba nti fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluthu. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yakoba nti afiire bw'abazira ku mwana asikirwa abazaire be, n'abazaire be abawahu yaksudu bihi al ummu wa abu, baba ni mama, ng'ategeeza baba we irala ni mama we irala, ti muganda wa baba wo ti muganda wa mama wo. Omufu oyo aba afiire talese mwana, emaali esikirwa abazaire be bombi, baba ni mama, fali ummihi thuluthu. Mama yatwala ekimu ekyokusatu, baba yatwala ekiba kisigairewo. Tegeeza nti ebyobugagga eby'omuntu oyo byonna bigabanyirimu emirundi esatu. Mama atwalaku omugabo mulala, baba yatwala emigabo ebiri nekyo ekimu ekyokusatu. Akalombolombo ak'okubiri okuba nti Adamu wujudi jamu min al ihwa, nga baganda b'omufu bazzawo bangi, n'abangi batandikira ku babiri. Baganda b'omufu ab'emirundi gyona, baganda b'omufu balimu emirundi esatu. Mulimu baganda be nga bagayita baba ni mama, mwama mu baganda b'omufu nga bagayita baba, mwaba mu baganda b'omufu nga bagayita mama. Kasita babanga ti bangi, bwe baba ti bangi mama atwala ekimu ekyokusatu, bwe baba abangi ekimu ekyokusatu ekyo kifa. Kyakuba nti Adamu wujudi jamu min al ihwa, mama atwala ekimu ekyokusatu nga baganda b'omufu abaliwo ti bangi. Nekyo Allah subhanahu wa ta'ala era akuba nti fa in kana lahu waladu fa in kana lahu ihwatun fali ummihi thuluthu, fa in kana lahu ihwatun fali ummihi thuluthu. Allah subhanahu wa ta'ala akuba nti omuntu oyo afiire bw'abanga ali ni baganda be bangi, maama we atwala ekimu eky'omukaaga. Kitegeeza okubaawo kwa baganda b'omufu abangi batoola maama ku kimu ekyokusatu, bamukasuka ku kimu eky'omukaaga. Akalombolombo ak'okusatu akasikisa maama ekimu ekyokusatu, alla yakunu mas'alatu umariyataini, nga tiyazzaawo mas'ala gebeta umariyataini. Umariyataini mas'ala nga Umar ibn al-Khattab naye yasooka okugalamula nga omuntu yafa yalekawo maama we ni baba we, yalekawo n'omukyala. Umar ibn al-Khattab mu mas'ala ago nga ogagabye mu nkola eya buliido, maama baafuna kinene okusinga baba, olwokubanga maama tumukubye nti afuna thuluthu, kimu kyakusatu. Kati mu mas'ala gono ekimu ekyokusatu kiba kinene, baba yabanga ali kutwala akasigaire nga katono. Umar ibn al-Khattab yakikyusa, yakoba nti maama alina kuba nga atwala thuluthul baki, kimu ekyokusatu kwekyo ekiba kisigairewo. Kwekyo ekiba kisigairewo kiba kitegeeza nti bw'omala okugaba amas'ala gano n'otoola ku omugabo ogw'abantu ogw'omu ku bafumba ababiri, ediba disigairewo dirimu ekimu ekyokusatu. Kati ediba disigairewo, Umar ibn al-Khattab akuba nti maama atwale thuluthul baki, ekimu ekyokusatu ekyo ediba disigairewo. Ng'ategeeza nti katugeze nti waliwo omuntu afiire yalekawo omukyala we ni baba we ni maama we. Omukyala bwa ekimu ekyokusatu ekiba kisigairewo amasala gaba mwina, maama bw'amala okutwala ku ekimu ekyokuna, edisigairewo diba isatu. Kati n'edda edisigairewo isatu maama aba atwala ku ndala, baba yatwala eibiri. Kyo kibeeta nti ekimu ekyokusatu ekyo edda diba disigairewo, maama atwala ku ndala, baba yatwala eibiri, nga
zawuja omukyalo omufumbo amaze okutoolaku omugabo gwe kasitagaba masalati umariyatain nga tigagwa mu itulube eyo maama abafuna ekimu ekyokusatu bwe gaba mu itulube erya umariyatain maama abatafuna kimu kyakusatu omugabo gwe tuba tugweta nti ekimu ekyokusatu ekyeki bakisigairewo nga aliko omugabo amaze okutwala omugabo gwe omu ku bafumbo ababiri. Abantu awo okubiri abafuna ekimu ekyokusatu n'abaana ba maama. Abaana ba maama bano omuntu oyinza okubabuusa amaiso nti tibalisikire ku maaliyo kubanga baba bakika kindi tibakikakyo. Maama wo abantu abalina chance nti maama waibwe yafumirwako abasaada ababiri oba abasatu bonabona yabazaalira. Buli mwana azaalibwa baaba owundi ayeta bwe bazaalibwa ku maama waibwe nti abo baana ba maama. Tugeze nti omukyala yafumbirwa abasaada basatu. Buli abasaada basatu buli musaada yamuzaalira y'abaana babiri. Yabalina abaana be mukaaga aye nga bazaalibwa abasaada basatu. Abaana abo ab'omusaada owundi beeta abaana ab'abasaada bana ababiri nti baana ba maama olw'okubanga nti abagayita ni maama waibwe. Maama waibwe bw'aba yazaala abaana ab'endawulo mu basaada ab'endawulo ku maaliyo bw'oba ofiire nga obukwakulizo bubasobozesa okusika basika ku maaliyo. Ono abantu bakayanira abantu ab'oluganda lwabwe beene nga bakuba nti tateekebwa kusika nga bwe balobera bwe balida mu lukuudukuudu lwaibwe nti baani nabwe bwe tibalina kusika. Omwana omuwala tasika, omwana omuwala takola ati. Kati oba oli kulobera omwana gwe muzaalibwa baaba ni maama ate butya bali abazaalibwa ba baaba abandi. Maama we mwene omulala ayi nga bakika kindi babika bindi. Kati omuntu ayinza okuba nga yali balira babuusa amaiso ayi nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa omugabo mu maali ya muganda wayiwe singa obukwakulizo buba bubayirewo basika era nga omugabo gwabwe baba bangi batwala kimu ekyokusatu bwaba mulala atwala ekimu ekyomukaaga. Abaana abo Allah subhanahu wa ta'ala aboogera ku mu Qur'ani ng'akoba baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa in kana rajulun yuraf kalala aw imra'atu wa lahu ahu aw ukhtun falkulli wahidin minhuma sudus fa in kana akthar min dhalika fahum shuraka'i fi thuluthi. Allah subhanahu wa ta'ala aboogera ku musura eno surati Nisa aya 10 akatundu akalira ino okusembayo ku aya eyo nga Allah subhanahu wa ta'ala akoba nti singa omuntu abafiire omusaada oba mukazi nga alina muganda we oba alina mwanina falkulli wahidi minhuma sudusu muganda we oyo oba mwanina buli omu afuna kimu ekyomukaaga. Bwe babanga bangi fa inkanu aktharu min dhalika fahum shuraka fi thuluth bwe babanga basuika ku kimu ekyomuka nga bangi nga basuika ku mulala begayitira mu kimu ekyokusatu kwa fahum shuraka fi thuluth. Tegeeza nti aya netegeeza nti omulenzi oba muwala nga baana ba maama bwaba mulala omusafiire nga alese omuganda we mulala ku maama mulenzi oba muwala buli omu afuna kimu kya mukaaga. Tegeeza abalese omuwala yenka mulala afuna kimu kya mukaaga bwaba alese omulenzi yenka mulala afuna kimu kya mukaaga. Fa inkanu aktharu min dhalika bwe baba basuika kwawo obungi kitegeeza babiri n'okweyongerayo fahum shuraka fi thuluthi bafuna ekimu ekyokusatu bakyegayitiramu nga kuzira kwasuukuluma ku kumwine nga ku baganda b'omufu abasigaire. Baganda b'omufu abasigaire omulenzi bw'aba omulala baba ni maama oba baba atwala ekiba kisigairewo kyona kyona bw'aba muwala atwala ekitundu eky'emaali. Kati ayatu Allah subhanahu wa ta'ala bwagabira abo abaana bogayita nabo maama waimwe nga waire babika bindi. Allah subhanahu wa ta'ala
abawo omugabo edembeera bwe dibadibayirewo omuntu timukuba nti ate imwe titubaidi timubaidi mutanga maama waimwe naye abazaala olwokubanga maama waimwe naye abazaala munaye mwafiire baida bakola ki basika ku maali eyo lola Umar ibn al-Khattab bamuleetera ensonga yali ali ku mimbari ng'ali mu kusoma hutuba ole yave yakuba ya amira al-mu'minina omuntu afiire yalekawo abantu bati Umar ibn al-Khattab yabagabira yamwanukula ku mimbari ku kituti ng'asoma hutuba baganda be bagayita baba ni mama yabasuula ku luya aye ng'abaana bamama bakoze eki bafunye kati abo be bagabira olwo nga Umar ali ku mimbari bayikiriza ekyo Umar kyebagabira baja omwaka ogwayiraku nafsul mas'ala jaa ensonga yeene eyo yayira abantu bafiirwa nga Umar ali ku mimbari bona baleeta ensonga yaibwe babuuza Umar ibn al-Khattab bayanukula bwamala okubagabira bano babanga bali kufiika bwe bagayita baba ni mama abafiira muganda waibwe bwene nga balikuwa bali mama waibwe yazaala eruyi bonka bakayana bawe ensonga daiwe bakubala ya amira mu'minina laukana abana kana himara wala muyonjibna singa mama waife baba waife singa yabakalogoyi yalba kutuzaala olwokubanga mumbeeredde abantu endogoyi tezobola kuzaala naki na muntu baba singa yali endogoyi yalba kutuzaala na mukazi oyo alam nakun aulad hadhihi almar'a kitwalibaire baana ba mukyalo ono era bayongera okumuwa ensonga bakuba nti ya amira mu'minina laukana abana hajara warumiya filma singa baba waife yabaibale balisuula mu maadi yalba kutuzaala kitwalibaire baana ba mukazi oyo bawe ensonga ediweraku paka Umar ibn al-Khattab bwe yayikiza yakuba nti mpigaano mwena mujja kufuna faja'alahum yusharikuna al-ihwatu al-ummu fi thuluthi Umar yabakuba nti kale mwegaite ku baana ba maama mukutwala ekimu ekyokusatu tegeeza nti abaana ba maama bano omuntu olina kubavuvuba nti tebaida kusika paka Umar ibn al-Khattab babona nga tibaida kusuula baana ba maama kati ate bano bwe bagayita n'omufu ku baba we ni ku maama nabegaita mu mugabo gwa bano abaana ba maama bagabana ekimu ekyokusatu bona walala kati ba ulama bakuba nti abaana ba maama bano balina amateeka agabagemaku agenda ulo gageyawulire bo bonka yakuba nti ahkamu ihwatul amateeka agagema ku baana ba maama bonka nga abasika abandi tibagayingiramu kaida alfaridiyuna yakoba nti eiteeka ery'abana faraidu abagabi b'emaali bakoba nti mani adila biwasita hajabatuhu tilka alwasita omuntu atuuka ku mufu ng'abitira ku waawagati hajabatuhu tilka alwasita oyo waawagati abaziiza kobe nti abaana baganda b'omufu babita ku baba waibwe okutuuka ku mufu olwokubanga singa tibazaalibwa baba mulala ono tibali baire ba Luganda bano abalenzi tibali basikira mulenzi ku maali ya munayiwe kati oyo waawagati baba bw'abaawo bana abandi tibasika katika ideeyo ekola ku booluganda abantu ab'ekika ekirala kasitamu bana waawagati ng'aliwo mufiirirwa muganda waimwe teyazaala oba yazaala abaana nga bawala beerere kyokka baba waimwe aliwo imwe baganda b'omufu mulira mwagolole waimwe muba muzira mugabo ku maali ya muganda waimwe oyo afiire olw'okubanga baba waimwe aliwo yokaida bwe yakoba nti man adila bilwasita hajabatuhu tilka alwasita omuntu oyo atuuka ku mufu ng'abitira ku waawagati owaawagati oyo amuziyiza okusika ekyo tisigema ku baana ba maama mulimu ku mateeka g'abaana ba maama ekyo tikirobera baana ba maama kusika ekiteeka erisooka erigema ku baana ba maama nga lyawukana ku bantu abasigaire akoba nti anna dhakarahum ka unithahum halul infirad abaana ba maama bano omuwala n'omulenzi basika kirala kasitaaba mulala
ne aya eriwekobye nti omuntu bw'aba afiire walahu ahu au ukhtu falikulli wahidi minhuma sudusu. Omuntu bw'afa aye ng'alina muganda we oba mwanina, buli omu afuna kimu eky'omukaaga. Kati kino kyalikoba nti omwana wa maama mulala afuna kimu ky'omukaaga sudusu, muwala oba mulenzi. Okwawukana ku basika abasigaire, famani infarada minhum ahada sudusu dhakaran au untha bikhilafi gairihim. Omwana wa maama mulala nga mulenzi afuna sudusu, nga muwala mulala afuna sudusu. Okwawukana ku baganda b'omufu abasigaire. Baganda b'omufu abasigaire, fa innahu idha infarada dhakaran, bw'abanga gasigaire omulenzi mulala yenka, ahada jamii elmal, muganda wafiire baba wazirawo azira ku mwana mulenzi, iwo twale ekisigairewo, muganda w'omufu atwale ekisigairewo kyona kyona. Omwana wa mama tasobola kutwala ekisigairewo kyona kyona, alina kufuna ku sudusu bw'aba mulala. Wa idha infaradat, bw'abanga aliwo mulala, untha omwana omuwala, muganda mwana ku baba oba mwana ku maama, akhadat nisful mal, atwala ekitundu eky'emaali. Kitegeeza nti ekyo baawukana. Omwana wa maama omuwala nga mulala atwala kimu kya mukaaga, omulenzi atwala kimu kya mukaaga. Bwe mugayita baba ni maama oba bwe mugayita baba, omulenzi bw'aba mulala, akhadha jamii elmaali, emaali yonna n'agitwala. Omufu bw'aba azira ku irala gwe teyazaala, baba mwazirawo, iwe muganda we niwo otwala emaali ye yonna yonna, kasobola nga niwo oliwo. Omwana omuwala ye atwala ku nisful maali, ekitundu eky'emaali, okwawukana ku baana ba maama. Engeri ey'okubiri abaana ba maama gye baawukana ku baganda b'omufu abasigaire, anna dhakarahum ka unthahum halu ijtimaa. Abaana ba maama omuwala n'omulenzi baba mu mbeera ndala bwe baba bangi. Singa omufu alekawo abaana ba maama basatu, bona bona tubawa thuluthu, oba balenzi bonka basatu bafuna thuluthu. Kyakoba nti abaana ba maama baba bangi, embeera yaibwe bandala. Bwe baba wala bonka bafuna thuluthu, bwe baba balenzi bonka bafuna thuluthu, bwe baba beegaita abawala n'abalenzi era bafuna mugabo n'omulala ogwo kimu ky'omukaaga. Bimaana la yufaddilu dhakari anil untha, abalenzi tibasuukuluma ku bawala. So nga baganda b'omufu abasigaire, abagayita baba ni maama, omulenzi n'omuwala bafuna lidhakari mithlu hadhil unsayaini, nti omulenzi asuukuluma ku kumuwala. Omulenzi afuna emigabo ebiri, omuwala yafuna omugabo mulala. Era kityo bwe kiri ku baana ba baba nga mugayita baba yenka. Iwe ofiire ozaalibwa maama owundi, oleseewo baganda bo ku baba ni ku maama. Bwe babanga ku baba yenka, basikire emaaliyo aye nga abalenzi basuukuluma ku ki? Ku bawala. Lidhakari mithlu hadhil unsayaini. Bano abaana ba maama ti bwe kiri. Abaana ba maama twakobye nti bo baba bonka bafuna kimu kya kusatu, bwe baba balenzi bonka bafuna kimu kya kusatu, bwe babanga batabula abawala n'abalenzi era baweebwa ekimu ekyo ekyokusatu, nga tebasuukulime ku bannaibwe. Songa ey'okusatu, abaana ba maama gye baawukanaku ku bantu abandi, nti anna dhakarahum yudira bi untha wa yarithu bi khilaafi gairihim. Abaana ba maama nga balina oyo gwe babitiraku okutuuka ku muganda waibwe afiire basika, okwawukana ku basika abasigaire. Siza aida jensoso okwogera nti mani adila biwasitwa hajabatu tilka alwasitwa. Abatuuka ku mufu nga babita ku waawagati, owaawagati eyo bw'abaawo abalobera okusika. Aye abaana ba maama ti bwe kiri. Maama abaawo abaana bano basika ku maali ya muganda waibwe nga maama waibwe aliwo, kikibalobera kubanga bakola ki? Basika. Ekyo baawukanaku ku bantu abandi abasika abandi. Yarithu bihilafi gairihim fa inna dhakaru min al akarib idha adila bil untha la yarith. Ab'ekika bonabona bwe babanga babitira ku mukazi, buli abitira ku mukazi tasika. Okugeza
baba wa maama tasika ku mwidukulu we. Dada omusaada azaala maama bw'abaawo omwana mwidukulu omwana wa muwala we naafa, oyo dada tasika. Anafaraidhu bamweta nti jaddu alfasidu. Alfasidu huna tikitegeeza kubamu okumukozi wa mazambi, aye kitegeeza kuba nti tasika. Aye tuba jaddu alfasid aba olwokubanga nti aba tajja kusika ku maali ya mwidukulu we. Ka ibnu binti nga omwana mutabani wa muwala wo, ozaire omwana muwala yakula yazaala omwana we omulenzi, oyo mutabani wa muwala wo tasika ku maali yani ya dadawe. Ate nga ibnu omwana w'omwana omulenzi asika ku maali ya dadawe singa obukwakulizo obuba butuukirire wagati awo. Aye omwana w'omuwala takola ki? Tasika. Nakyakuba nti yena atuuka kumufunga abitira ku mukazi kubeekika tasika. Okwawukana kuni ku baana ba maama. Abaana ba maama babitira ku maama waibwe bafuna omugabo ku maali ya muganda waibwe oyavuire mu bulamu obwensi. Ensonga eyokuna yagema ku baana ba maama, annahum yahjabuna man adilu bihi nukswanan. Abaana ba maama bano baziyiza oyo gwe babitiraku bamukendeeza ku mugabo, bamuziyiza okuziyiza okwokukendeezaaku nti yalibaire afuna kimu kya kusatu, aye olw'okubanga abaana ba maama bano baliwo bangi. Era twali twogera ku maama we mukakwakulizaako okubiri, twakobye nti adamu jamu minal ihwa, nti maama afuna ekimu ekyokusatu nga baganda b'omufu ti bangi, nga gazaawo baganda mufu bangi. Kati baganda b'omufu bano ku maama bwe babaawa abangi basatu babiri n'okujja mu maiso, batoola maama we ku kimu ekyokusatu bamukasuka ku kimu ekyomukaaga. Aye ate nga gwe babitiraku okusika ku muganda waibwe ono, singa ti maama waibwe oyo tibaali baire bafuna ku maali ye. Ole muyise mena, ono mwana muyise igaga. Aye abayise mena balikwidde okusika eno ebuyise igaga lwa maama waibwe, ate bona gwe balitoola ku mugabo omunene bamukasuka ku mugabo omutono. Fayahjabuna al-ummu min athuluthi ila sudus wakad adilu biha. Batoola maama ku kimu ekyokusatu bamukasuka ku kimu ekyomukaaga, ate nga gwe babitiireku okutuuka bono okufunaku emaali eri ono omwana ayafiire maama we gwe yazaala eruuyi. Ensonga ey'okutaanu n'okoba nti annahum yarithuuna ma aman adilu fayarithuuna ma al-umm. Basika walala n'oyo gwe babitiraku, ate nga tukobye nti oyo owawagadi gwe babitiraku okutuuka kwafiire bw'abaawo ab'ekika tibasika. Katugeze nti abaana tibasobola kusika maali ya muganda waibwe nga baba waibwe aliwo, olw'okubanga baba waibwe ali wagati awo agayita omufu ni bano. Kati ono bano abaana ba maama, maama abaawo n'abagayita omufu ni bano abalamu, aye baabanga bakola ki? Basika. Wahumu yadiluuna biha amma gairuhum fayahjabuna man adila bihi. Baabana ba maama bano basika ate nga babitira ku maama, okwawukana ku baganda b'omufu abasigaire abandi olw'okubanga boyo owawagati abaziyiza irala okusika. Wakati fa inna al-ummu tahjabu al-jadda. Ani yakuwangulizamu nti maama aziyiza dada omukyalo okusika. Dada omukyalo azaala maama azaala onaafiira omwidukulu. Dada tasika nga maama aliwo, olw'okubanga maama ono dada n'azaala maama, ate maama yazaala ono omuvubuka afiire oba omuwala afiire. Kati maama bw'abaawo dada azaala maama tasika ku maali ya mwidukulu we. Wal ab yahjabu al jadd. Era kitobwe kiri nti baaba bw'abaawo dada omusaada azaala baaba tasika, olw'okubanga dada ono omusaada abita ku baaba okutuuka ku mwidukulu we oyafiire. N'etteeka erisembayo ku baana ba maama era nga tujja okumaliriza nalyo akuba nti annahum yahjabuuna bi inathi faru ulwarith hajbu hirimani. Abaana abawala
mu mbeera dhaibwe tibaziyiza muntu yenayina kusika bo kasita bafuna mugabo gwaibwe bwaba mulala naafuna nisifu ye tafaayo ku bantu bajja kusika kisigaire bwe baba bangi ne batwala ekimu bibiri bya kusatu tibafaayo kwani ajja okutwala ekisigaire aye abaana ba maama ge babaawo omwana omuwala ono oba abaana abawala tibayikiriza abaana ba maama kusika babaziyiza okuziyiza kw'okubayimira irala nti omufaafiire alina baganda be ku maama we aleseewa omwana we omuwala mulala omuwala ono alobera baganda be bale baganda b'omufu tegeeza bababa babato bamaama babato nga baba maama we n'abagayita abaloberera irala okusika tibafuna ku kantu waire kalala abo n'abantu abasika ekimu ekyokusatu nga bali walala ni maama waibwe abaana ba maama mbaire ntandika nti abantu balina abantu bebagaya bebenda okubinga ku kusika emaali abantu benda ino okugoba baanina baibwe nti abaana abawala gano tibafunawo kintu abaana abawala ewa baba waibwe tibafuna itaka abaana abawala ewa baba waibwe tibasika kintu gundi kati Allah subhanahu wa ta'ala baba yabasikisa yabawa emigabo imwe mubalobera nimwe baani omubalobera era nimwe baani omubagabira ku ebindi mwabayima kati yebayimira abaana bwe bagayita baba ni maama oba bwe bagayita baba butya abaana bano betuli kwogerako nti baana ba maama abano batera okukoba nti omwana mwida n'anina ono omwida n'anina maama we bw'ayida naye ewaimwe n'akuzaala n'akwongera kwole ono gwazaire gano bwafa ole gwe yayida naye afuna ku maali ye kati bw'abanga abo bafuna butya abaana bano bemuzaalibwa nabo era baba mulala maama mulala mugayita baba bo bateekwa okubanga basika nga bano bebateekwa okusika ne bale bateekwa okusika sawa Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeze ebigambo ebyo tubitegeere tubinonola abantu basobola okubanga basikisa abantu nga tibabali azamanyiza olw'okubanga okuli azamanya kuno dhulumu min dhulumati yawmal qiyama kizikiza mu bizikiza eby'olunaku lw'enkomerero sawa Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairi